Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Salmo Kapitulo 28, versikulo 3. Di na kadiiraman adusaan kadagiti nadangkas, kan kadagiti agaramid iti saan a naimbag. Dagitoy at tao, no agsauda, kunamla no gayem ida, ngam napnumat itigura ti puso da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Bakit? Nadanon man ti tinawon niya outing tayo. Wan nga rod lakay. Katkas na pagnunumuan, ijay beach ti outing tayo ita. Napinta si Jay Beach bakit? Tapno, makalangoy tayo mat Kan makalangab tayo iti puloy ti angin, nyagapo iti baybay. Wan kat tiyempo tayo mat ang makipulapol kadagiti kakadwa tayo nga aglaklako dito palengke. Isu nga road bakit? Ikan tayo mat ti bagbagi tayo iti relaxation na kunada. Wan lakay. Tapno makarelax tayo mat. Kat into nagsubli tayo ditoy, naragtatay tumanan nga agtrabaho. Ay, un gayam. Anya itayan ti nakatoka ang contribution ta bakit? Pork barbecue ti naka-assign kada talakay. Ay, isuaya. Wan, isa mapan kanto dita pwesto ni Pare Miguel ta agpa-reserve kanto ni iti karni ti baboy. Ibagam apilya na tay nalaslasag aparte ti baboy. Mangted ka nga rodan iti pagbayad ka. Nasaysaya at sa ama panagitan. Total, kat manmanupay mat ti customer. Bonnie, ading ko. Agriing kan, taglututan iti spaghetti, kan macaroni salad. Nagsapa pa'y manang. Ay na. Anya nagsapa kat alas 4 ron iti parbangon. Kayo, turugak pa'y manang. Bumangon kakit din. Laglagi pam adagasanda ta ditoy ni Paridado no alas 6:30. Sige man langan manang. Bumangon ako. Namangan numala daw ta. Kapabay mo't na pag-urayin dagit din ni Manong Dado. Oh, naday na manang. Nakaimbake amin na nagamit ta mapan makiouting. Kaya nakasaganan ti taraw na awitan ta. Wan nga rod ading ko. Adapay may sa oras sa pangururayan takan ni Paridado. Mabigat ta pa yung ngaron manang. Tapno saan ta mabisinan iti biyahe. Sige, manggao ka nga rodan tamangantan. Manong Emilio, nagragsak di outing tayo niya. Wan nga rod, Bone. Na-enjoy ko ti outing tayo. Oray siyak Manong Emilio. Kas lang arod bitin di may isang aldaw a relaxation tayo. Talaga ako rangam ti may nga aldaw, Bone. Ngamin, adda ijay ni Jayan a crush mo niya. Manong Emilio, di mo na ipigsandag sao. Abangan mo mga na kaninana isi. Apay, ati mo kaya tamang agdagiti kakadwa tayo dito palengke. Mababayinak namin. Nangawa ka ni Jayan, Manong Emilio. Anya nga ikumati kabain mo. Saan ba't atakas nag-crush? Single ka mat? Single mat ni Jayan. Oh, bagay kayo to Nay, Mare, ada karpentero amang isimsimpa dita pwesto da Marison niya. Isimsimpada mare, ngamin ada timang sublat dita pwesto. Anya? Wan mare, yung give up ni Mare Sonia day ta pwesto. Ngamin, imakarda dita kabangibang na ile. Apay nga imakarda? Nag-retire nga minan nila kay na. Kat gimatang da iti talon dita kabangibang nga ile. Isok hanon ti obraan da nga agasawa. Ay, kasjaya? Ay, mamista yun ang arod ni Marison niya. Talaga kasta mare, ada pumanaw, ada mo ti sumangbay. Nakitam ka din ti sumublat dita pwesto ni Marison niya? Saan pa'y nga road mare? Nay, Mare, kita Ada may sa alalaki kan may sa babae nga inmasidag dita may simpa a pwesto. Nalapit na iso daya ti sumublat dita a pwesto mare. Ne, o masidagmat ka data ti babae. Naimbag na aldaw mo. Umayak man makiang-ang mo kada kayo. Siyak gayam ni Betty. Syakmat ni Julia. Kat daytoy di Marta. Naimbangal daw mo mat, Betty. Asino ka diti kadwang alalaki? Iso ni Edong. Iso ti asawa. Kasta yan? Uy, kabsat. Padasin mi manmit nga agasawa tag negosyo. Barang kaimaan mi taglako. Ay, katuan kabsat.
Anos kan dagat lang ti masapol ditoy. Uray basit ti matubo, adalat tamo ti pang inaldaw akasapulan. Pudno ti ko na ni Mari Marta, kabsat. Nasken laeng nga ayaten tayo daytoy at trabaho. Kabsat, anya ka diti lako yu di tapos tuyong. Kuha kabsat. Lapag nung mamikin nila kay ko at dried fish tila kumi. Kan itlog matan Kasta ka di? Wan, kabsat. O sige, panawan kayo pailaan ha. Ay ayaban na kun nila kay ko. Lakay, magustuak dagiti tattao ije palingke. Apay anak ko ng tikasta. Nadlaw ko kat napintas tilin nanganda. Kasta ka di? Unlakay, kaslag kakabsat da. Nasingad da iti tunggal maysa. Sa bagay, oray sak, nadlaw ko madayta. Nakasaok nga rod ti dua kadakwada. Kat ay na, nakaragragsak da. Iso ka di dagi jay doa babaeng adda pwesto day, tisango ti pwesto tayo. Unlakay, dahulya ken Marta. Uray nga ro dagi ti kaabay tayo a pwesto, may damat ti mulong anang bagkat ka dagi ti usar tayo. Un nga rod, voluntaryo at timulong da. Ik-ikak ida iti tangdanda, ngam di damat inawat. Talaga kano akas jay, agtitinulong ti tunggal maysa. Raamag ti kas jay agalad da, bakit? Napintas apang rugyan ti panaggagayam dayta. Naimbag abigat mo, Mare. Sikamat gaya, Mari Betty. Naimbag abigat mo man. Bumuludak ko maiti karaid mo. Taagsagadak di ta pwesto. Nalipatak nga inawit tay karaid ko. Insaganak idikalman yung nalipatak. Mabitlaang. Bonnie, yawat mo man ading ko, tay karaid dita. At yung manang, oh. Ha? Ha? Daytoyan ti karaid, Mare. Agyaman ak, Mare. Isugayan day ti kabsat ko. Kadwak nga agtagtagila ko. Naimbag nagsapa manang. Pwesto yung gayam di taday ti sangot ti stall me. Uwan ading. Mare, adagayam ti dinuminggo a misa tayo dito'y palengke. Awisan da ka, umay ka makimisa, ha? Kasta aya. Uwan, Mare. Katno kayat mo ang makipasat, akas kumaiti agbasa iti ebanghelyo. Ag-donate, wano ag-collect iti donation. Kasaritam ni Mari Antonia di tay stall 8. Isan ti mga schedule, no kaano ka nga ag-serve. Adagayam kasta dito'y, Mare. Ay na, nagbintasan. Uwan, Mari. Inrugrugi dagiti imun unaan nakapwesto dito'y palengke. Sige, Mare. Bayam tay bagakin nila kay ko. Alangarod, panawan ka pa'y ata inak aglinis. Pare, raamag tinapintas alinangan nyo dito'y palengke. Kasta ka di, pare? Wen pare, isutim mo na anadlaw mi kini bakit. Kat magustuhan mi ti kasta. Numan pa'y agkakakompetensya tayo, may papaniti negosyo. Agtalinaad lata tinapintas apan nakilangan ti tunggal may sakada tayo. Kasta matirik namin kini bakit kaw. Iti damo mi taglako dito'y palengke, pare. Saan kami anagliway? Man nakigayam kami. Managtulong pa yamin nakakadwa dito'y. Kat awan ti dawaten da atang ganda. Talaga kasta dito'y, pare. No, siyak tumatag kasapulan agad. Ibagaklaan ka dagiti kakatwa. O may da tumulungan. Sapay la ko mga ro tagtultuloy ti kastaan na saya at alinangin tayo dito'y. Mare, anya ti makunam ka ni Mari Betty. Mayat mo ti ugali na, Mare. Man nakigayam. Uwan nga rod, Mare. Nalaing ang makibagay kada tayo. Agpadigo pa'y ado ti linuto na si daan. Kasta at tinasaya at akadwa. Makibagay iti kaadwan. Uray nila kay na, Mare. Awan ti makunak iti ugali na. Podnot ako na, Mare. Manang, atay bangakan ka. Anya day, Jay? Makadlawa ka ni Manang Betty. Anya ti madlaw mo kankwana. Kasla possessive launay. Kasano a possessive ti kayat mo asawad? Nadlaw ko nga mi nakasla ti kayat na lang ti mapagpagustuhan. Ha? Wan manang. Ti kayat na. Iso lang ti dengdengin tayo. Di na ikapkabilangan ti opinyon ti daddoma.
Ay, kunak no siyak laang tinakadlaw iti kasta nga ugali na. Oray gayam si ka. Nadlaw ko ngamin nga kasla agimon iti kinasingid ko ni Manang Marta. Uwan nga rod. Diyak mabalin nga ilaksid ni Marta. Ngamin, kabsa titrato mo iti tunggal maysa. Manipod idi maladaga ni Marta kat tinagibid dagiti dadakkel ta. Gaputan na tay dagiti dadakkel na iti aksidente. Kat iso ti kagiddan ko adim makkel. Iso nga aging ga ita. Saan da kami ang mapagsina? Nga oray addan asawa mi. Kat tay tatisan nga mo ni Manang Betty, Manang. Iso ati may bagakan ka, Manang. Nadam ti kasi yung ugali na. Diyak kahit ang madadal tinapinta sa relasyon nyo ka ni Manang Marta, gapulaan ka ni Manang Betty. Bakit? Napimpintasan o liklikam laangan ni Maribete? Ha? Apay mo't anak ko ng tikas ta, lakay. Jak ngamin kaya tugali na. Ha? Manok, pato. Nalaingag chismis. Wen nga rod lakay. Istoryaan nakit din ni Manong Simeon. Iso nga rod. Di naam mo. Nakabsat ko ni Manong Simeon. Kan amin tayo dito palengke, amo tayo ti kabibiyag ni Manong Simeon. Nga maawatan tayo, no apay akas di tinagbanagan ti pamilya na. Dakas ti panagchismis bakit? Saan tayo kumaabibiyangan ti biyag ti maysa kan maysa? Pudnot ako na, lakay. Dahil ta chismis nga men, kat mabalin niya iso ti gapuanan ti saan tayo apagkikinaawatan. Puor dahi tayo ti kararwa bakit? Kan amo mo't lakay. Saan ko ahilig ti kasta makichismismis? Balaagan ka bakit ah? Amangan kit dinumaylawan ka. Saan ka madanagan, lakay? Manipod ita, liklik ako ni Maribete. Sa maysa, nadlaw ko. Di na magustuhan ti kinasangid yo kin ni Julia. Wan nga rod lakay. Kasla agi mo, nagkadkadwa kami ka ni Mari Julia. Di na mo. Akas lagkapsat kayon. Tamay may sabalay ti dimagkalan nyo adwa. Sak tupay nga asawam. Kat di kay tupay mapagsina. Isukit din adayang. Ay, una yan lakay. Jack na amiris, adim manong gaya mon iti kasta apunto. Wen bakit? Iso apat tiyam ti bagbagakken ka. Aday wamon da ang Maribete. Mare, madlaw ko kat kasla dikliklikan dakon. Apay kumakasao ka ngay. Ne, abay ngay. Anya ti basol ko kan ka, tadi na kayat akasarita. Adamot gayam sa saom itilikli ko dak. Ah. Napintas lang ti panakisaritam kanyak. Adamot gayam dakas nga ibagbagam maipapan kanyak. Anya, ni, saan nga agpay suday ta, Mare? Abay ko maapadaksan ka. Kat no adda na kaidanon kanyak, asar-saritaan nak itilikli ko dak. Anya ngay day ta nga ibagbagak kanukan ka? Ibagbagam ka no anaimutak. Kaanong kamot nga inimutan? Ay, oo na yan. Awan malagip ko ana ibagak akasta maipapankan ka. Asino tinangidanon kan ka iti kasta? Ni Maribete. Anya? Ni. Tila lablabidan day ta abeti ah. Amom ka di Mare. Likliklikak ni Maribeti. Ha? Wen, ngamin, jak kursunada ti ugali na. Tigayat na. Isula ang tikadkaduam. Gansaan lang aday ta. Sobra ti kinachismosa na. Ay, una yun, Mare. Apay ajak na amiris dayta. Nalabit nga rod amang daddadaon laeng. Tapno adda rason nga ginura ta adwa. Amangan no umapal iti kinasinged ta adwa. Iso na nga ramid. Wano nang partuat iti sarita. Tapno ginura ta adwa. Kati atensyon ko, maipailaan kan kwa na. Ay, pasensya kan, Mare ah. Italaang ana amiris ko dayta. Binagbaga anak nila kay ko. Ngam, no apay analipatak. Namati ak adagos kan ni Maribete. Oh, kanya ngay Manang. Dipod mo ti atap ko ni Manang Betty. Ay, wan ating ko. Dandani di kam agkin naawatan ka ni manang mo amarta. Anya ti makagapo. Nangaramid ni Maribeti iti parto at asarita. Imbagak ka no ang naimot ni manang mo amarta. Dahil ti makagapo
no apay alikliklikan nak ni Marta. Anya? Makitam ti ugali di dya tao. Pudno ti atap ko. Agimon, gapo iti kinasingid ka ni Manang Marta. Naimbaglakit din ta nakaamiris matlaang ni Marta. Iso day jay, okay kamin. Naimbaglakit din taman nakawat ni Manang Marta. Naman Manang, ididamo pa'y laang. Nadlaw kun ti kasjay nga ugali ni Manang Betty. Iso binagbagan ka. Wan nga rod ading ko. Naimbaglaangan, tanasaya at ang tilinnangan mi kan ni Marta. Amum ka di alikliklikan datan dagiti kakadwata nga aglaklako iti palengke. Gapo iti ugalim. Ha? Ti kayat mo. Si kalaan ti ayan ti atensyon dagiti gagayem mo. Ken nalaing ka pa'y ngagchismis. Ni, saan ngagpaiso day talakay? Ay na. Ket no pakibibiyangam ti kabibiyag dagiti kakadwa iti palengke. Ti dakes na. Mangpadakes ka pa iti pada matao. Ti kayat mo. Si kalaan ti nakaituunan ti atensyon dagiti kakadwa. Managing bubukod ka. Ni, unay ka matan lakay. Agpaiso matamin dagitang ibagbagak ah. Mapan mo kat istoryaan ni Pare Simeon. Kan ni Pare Emilio pa'y amis mo ting kapang ibagbagaan. Ket no agkabsat dagiti adwa. Uray ni Mari Julia ken ni Mari Marta. Dandan ni agginura da, gapo iti pamadakes mo. Tikit di aramidem. Ingkagkid daw iti pamakawan kadakwada. Pakawanan da ko Mari Julia, Mari Marta. Jak napupuutan ang madigaya man dagitar aramida. Napakawan kan, Mari Betty. Ngam saan mo kuman nga ulitin dagiti inararamid mo. Agbalin ko mga adal kan kaday ta pasamak. Uray siyakmat, Mari Betty. Napakawan kan. Katsapay la kuma, tanaamiris mo ti bidot mo. Aglilin nangan tayo kumaanasayaat, nga awan laok na apanagimon, panagimbubukod, kan pamadakers iti pada tayo a tao. Agyaman ak Mari Julia, Mari Marta, gaputan na pakawandak. Naamiris ko adakkel tinagbidotak kada kayo. Kat ikarik, baliwa kunti ugalit. Ikata kunti dakes nga aramid ko. Saan anasayaat, ti managpamarang. Nudikat, agbalin ko maanasayaat, ti panlakilangan tayo iti tunggal maysa. Tanong kasta ti mapasamak. Natalinaay ti panaglalangan, kan naragsak tayo latta. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday tuwing istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo